Webafowethu uthi ubonga kaphezi uma fika izolo ke ebonga isupport ayiphiwe ke ngabalandeli bomculo kaMaskandi. Uthi lokhu ke kumthathe kwambeka eqathini lokuqala ke lokuthi ke akwazi ke ukuzibambela ke nanti ke ihashi lakhe ke alipostile ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke ngenhloso ukuthi ke abalandeli nabakholelwa ke emculweni wakhe ke balibone. Bafowethu ake ngiqala nginibingelela la kwisiqiniseko AC Media moqala ongena kule channel ke ngicela wenza ukulungiswa ke ucentazele button ka subscribe ke kuze kube lula ke masifaka indaba ke uyithole ke zisashisa ke zinjalo. Webafowethu ke insizwa ke yengoma ke ezimnandi ke itrendayo ke enkundleni zokuxhumana nezithandwa kakhulu ke ngabantu ke isibhale nanka ke amazwi ithi ayithathele ithuba ke ibonge kubo bonke ke abantu abathanda umculo wayo ke yasithi ke iqhathi layo ke lokuqala ke la ekutheni ke ikwazi ke ukuthi izibambele ke ihashi ke lapha ke ngamandla ke umculo kaMaskandi ke yaphinde yathi ke ibonga kakhulukazi ke abahleli bemicimbi ke abathe bakwazi ke ukuthi bakholelwe ke kuyona ke lapha ke njengoba ke ipostile ke naseinkundleni zokuxhumana ke lapha ke abantu abaningi ke bayihalelisele kakhulu lensizwa ke basho bathi cha bekudeserve ke naye ke okuhle njengoba ukwazile ke ukuthi imethi enza umsebenzi wakhe ke wenze sisa kahle ngendlela ukuthi ke abantu mase bayawuthakazela ke lapha ke kodwa ke amagama ahlabe kakhulu ke umxhwele ke ikakhulukazi ke ila ukuthi ke kukhona abahleli bemicimbi ke abakwazile ke ukuthi bakholelwe ke kuyena ke lapha ke wathi ke udlulisa ke ukubonga okuyinto ke enkulu kakhulu. Siyakhumbula bafowethu ke ukuthi baningi abaculi bakaMaskandi ke abakhona endimeni kodwa ke abangakaveli kakhulu ke lapha ke bahleli bemicimbi ke uma ke basuke bebamemeza ke ngenxa yokuthi ke izingoma ke noma ke mhlawumbe ingoma zabo ziduma kodwa ke kusuke ke bangakabi semgangathweni kodwa lensizwa ke ikwazile ukuthi iphunyuke ke kulabo baculi ke yasheshe yavelela ke lapha ke njengoba ke igama layo ke lesematheni ke njengabo bonke ke abaculi ke bakaMaskandi sithenga ke ihashi ke iyase ke idlulisa ke ukuzibongela. Bafowethu thina ke sisiqiniseko esemida ke ilokho bese sikuphathele khona ke sikuthatha sekubeke sikunika khona ke njengoba kunjalo ke sithi hlala khona la masithole ezinye futhi ke sobuya nazo ke zinjalo.